school kha cham da pho tho one by one ta cham le na so to sin academy kho tare de tho kha kha ta dung ni na ko mai an sek ta academy atong ko mai na group class lai ni ko me tong su to committee school kha music long me tren group sin he so ni mai ko be kan ko nang lu lat hai son chui ni the nang tong drum khang son sin ni nang lat na sa chui ni the lu hai son chui ni the guitar thai ni the mai the men nang drummer de na gulau le na alu son ji eto bam no me nang guitar hai daw le na choir champ ni mai the sai mai pura roughly sna ni siam la tong the be bai ni I details na salo du ni to be tong thia ka interview ta chung so sa mi de ne te ki mai lang na sai hai siam lo ni the hom le na chabon goi akhau than gu raminai ni to be tong thia khau music aza su ko to sunu bo na sa me goi ta mai tong thia ka follow so tho comment ni new goi soim na go tau pani de to me tong ai salo tong e gai liang mi tho to honor the best friends ni the de do ram goi na sla the na ai tho atong honor poi ni to na poi the tong tho ti poi the kamai hai ta pai na zen to kum tin na tan he pai na tan ga he sa mi to dedicate na tan no mai lon hau pe gan kho kamai re pe lo mi to kom be gan kha tan he pai na tan ga he nung tong ka kai pau ga pi gan ni ta tong students ko he grade 3 4 vocals ka guitar ka keyboard ka su me ne gai the kum tin na ka kai pai ni ne la the ni ko ni oza su ni sa ma ko te me tong thia ka so i the soi bana so tau pani de sa na kai long ko bam meng song sin doi ta le na mata khatan nga e tana kare lo tong e tong ko e sai wa na ma share ka ne likes lo tho bye bye